شان دیشنا ویش با تماشا کرده ارجایی ما به یه نایو برنامه پانوراما اکران چارپل مدیاده ور باشماده نو برنامه ده از تنایا نو برنامه ده مسافری میمان میچینی که سلیم محمد سلیم uzunze یو مانی استو اردرانشکا بیرو برنامه مانو از نو برنامه ده چند چیان سرو وندری نو کلاسیکیو برنامه پانوراما هفته نیبو ما بنز تاریخ را بحث بکره چند حادثه مهم که تاریخ کردستان ده نه آشم ده بیه نه حادثه آن را ما بحث بکره اینا را یو رونایش دولت فدرال کردستان و باشور کردستان ده یو کنگره جواتا کردیا آلمانیا یو و پروبین را برز دکتر اسماعیل بشیکچی دوستی کردان نشتو روشویرو ارجیای نوشو و نوشخانه دو ما بنه بحث ماموستا اسماعیل بشیکچی بکره آنجا باشوری کردستان ده میان حکمت کردستان و حکمت عراق ده پیامهشی پترول ورازیا ما بحث نایه بکره رینا ما بنه بحث روژاوانا کردستان بکره و مثلا ترکیه اکتوال چه است و چه چینو شما تعقیب کنی زاف حوجنی و نو برنامه ده از نایو سروندری بله تماشا کرده ارجایی ما به آوان کردشی اعلان کردشی فدرال دولت فدرال یا کردستان دست بکره یعنی سگ شماز زونی 1993 ده صدام حسین eriş برد کویت سر کویت işgal کرد نای سرو امریکا و devleti dünya verba Saddam vınderti no işgal kabul ne kert o Saddam ra vaştı kuvvet ra vejo Saddam zı kuvvet ra ne veja nai sero da Saddam re vatgo Amerika da Saddam re Kurdan zı serevedart o zaf cayı Kurdistan hemen همه Kurdistan yo demu zaf kılmdı rızgar kerd yani halisna itade yo çigo yani gore min غلط yani o fam kerden غلط yani münakaşa kerden az nay sero bikilm ki vazına vindiri خود düşmeni Kurdan o taybeti Türkiye'de Kemalist yani vanike roj başuri Kurdistan'da no na revşak euro esta no hükümetu ku euro esto na deskevteni Kurdan ki euro esti Amerika'da Kurdan yani çe hayf ki tay rojfiri Kurdan zı una fikrini anzı una kısekeni ve gore düşmanın Kurdan yani rasistani Nijat Perestani Araban Farsan u Türkan Kurd çiray seri xwe bi irade xwe nişkini tu dest fini a bi irade xwe çiray Kurdan tekoşin nikerdu mücadele nikerdu her vakt bi dest emperyalistan yani tekoşinde bi dest emperyalistan bi vatê emperyalistan serevedartu ma zaf enteresano yo roşviri yani Türka beşma Piernaskini Oğur Mumcu xwe çepkir hasibnayını xwe internasyonalist hasibnayını gore yo kabile Afrika ze eskeno yani ver semedi serxwebuna semedi دستلاتداری خویا سمد رزگار کردش خلاص کردش ولات خویا
ساره و دارو ورز و پایان سرو تکوشیم بدو مجادله بدو لا کردان کرد اصلا چیوناین نشکنه بکر اگر یو حرکت کردان است محقق امپریالیست های پیدی بی امپریالیستان کرد قط یو توای نشکنه بکری یعنی اراده کردان چنو her وقت اونا فکرین اونا iddia کردن و همه حرکت کردان سه آجان امپریالیستان نشانداین شایف که چرا از نایوانا Başarı Kürdistan'da yani sekiz mazun 1906 tranat yo tekoşin yo hevat bi Partiya Demokrata Kürdistan ben serektiya Nemir Mela Mustafa Barzani 1906 yo dest be şerê çekdarî kerd o şer gegevindert ta her wat ramit ez heşte Amê Avrupa o avatra ez zaf nizdîra hareketa Kurdistan takip kena ezana ke heşte hot nanze heşte heşti Başarı Kürdistan'da heşt partiyani Kurdistan ni biname cephe Kurdistan yo cephe yo eni avan kerd ma miyan ne cepheydi Partiya Demokrata Kurdistan zbi Yekitiyan İçtimaniya Kurdistan zbi Partiya Gel Samir Rahman zbi Partiya Sosyalist Doktor Mahmut Osman zbi o tay partiye bin zbi o partiya komünist zbi heşt partiyan yo cephe nabro o vatigo Saddam da kuvvetir no cephe Kurdistan kuvveti xwe Şaut Kurdistan o gore xwe Kurdistan da xwe organize kerd bi name Liz Schmidt ya rojnamegera Alman esta o vat Kurdistan dibi çayfki cevap Kurdistan de ame kiştiş na rojnamawan bi name Vitoya ist Freiheit yani az behaya azadi çıkasa ya kitap nüşt o vat no kitap de bahskena ku hemme cihani Kurdistan de komite ame avan kerdin Kurdistan cephe Kurdistan komite avan kerd ne komiteyan yani şar organize kerd Kurdistan'da parti Kurdistan yani bi o vatigo Amerika'da Saddam'ır ve ne nakhabata cephe Kurdistan şari Kurdistan serevedart şari Kurdistan serevedart o no serevedartış bir name raperin kevt tarihi dünya Kurdan sereve medarteni Kurdan mücadele ne kerdeni elbette ne Amerika ne ziyav devleta bin yani tuay ne dayını Kurdistan no bu mümkün niyo oca peki Saddam Rayna Erişbert Kurdan serod diriye milyon Kurd emi hatta sınıran şuma Zafen Pezani diriye milyon Kurd vece koyan emi hatta sınırı Türkiye o İran ser Avrupa'da yani ez Almanya'da zanaki hile roj habera yavun televizyonan Kurd bi yani hemme dünya be Kurdan hasiye hemme dünya pe hasiye ku ujadiyo millet esta na millet semede haqqani xuya mücadele kena o na millet yana qir kerden jenosit na millet sero yano tatbik kerden نه سرو یوبیه ملتان نه امریکا یوبیه ملتان یعنی رخصتنا یوبیه ملتان یو قرار گرفت که عراق مشکو بالافرانی خو کردستان ده بفرنو یعنی یو بنامه پارالل هیرز شش یو پارالل یو چیزگی آنت و صدام را حکومت عراق را واکوته İtaravet nişkeni şuri, itaravet nişkeni balafran eko tiyaran eko bir şoğulni. O tabi no Kurdan nayra istifade kerd. On itade zaf kilm yovatte, hunzar nose novay dedi veçnayiş viraşt, no veçnayişte hanç hemme parti Kurdistan kevti veçnayiş o
نوی چنایشتی به نوی چنایش یو پارلمنتو ناره و نه پارلمنتو قراری فدرال گروت نه پارلمنتو ددی آشمی نه آشمی اکتبر 1993 نوی ددی قرار گروت که کردی دولت فدرال کردستان اعلان بکره و اعلان کرد و ضعف devletan dünya eğer de jür nebozı de facto naravş kabul kerd o arajra o vatra hatta 2000 hiriye de facto Kürdistan federal şahif ki CHP Binati Partiya Demokrata Kürdistan ve Yekitiyan İçtimai Kürdistan'da şer veja ne şer sero Kürdistan bide hükmet hatta 2000 hiriye ya ver yani yo müddet Kürdistan'a de hükmet bi Süleymaniye'de yo hükmet bi Hevler'de yo hükmet bi 2000 hiriye de Amerika'na rayna da Saddam'ır o 2005'de به anayasa Irak yani mavacı herema Kürdistan anj hükümeti Kürdistan fermi ama kabul kerden araj hatta euro hükümeti Kürdistan heremi fermiyo anayasa Irak'ta fermi jayano o xevata xwe keno o be de facto ra kot tecrüre yani yasayı bir yasayızı no benatede çigobin az vazan avacı sekiz mazını da hazar dest şerdi bename işit yani işte hükümeti İslami Şam Bağdat yorexistin vejey narexistin verba Kurdan şer ramna 2010 şer ramnat Kurdan narexistin de o embaşi dostani aydı şer kerd rexistin cuaver Musul işgal kerd o vaşt hame o Şengal'da katliam o gırd vraşt Şengal işgal kerd o vaşt Kerkuk o bajarını binane Kürdistan işgal bikero peşmerge be camerdî bi qehremanî verba narexistin şer kerd û zafê cayê Kurdistanê ku girêdayî Çînê bî hikûmetê Kurdistan nebî nêzê girewtî îta de gerek az nayê vajî ki gorê yasaya Bağdat bi namê Soçoras ya yasa bî gorê na yasa gereka çend serran miyan de ay mıntıkayı kose Kerkük otay mıntıkayı bin ki girêdayê o Şengal o mıntıkayı bin ki avat girêdayê hükümeti Kurdistan nebî gereka nê mıntıkayan de referandum bivraz yani o ne şarra bimeni perskerden gel o vazeni girêdayê Irak bimani an girêdayê hükümeti Kurdistan bimani La yo no madde Irak çirrayız nuvaşt cabiyaro çirrayız nuvaşt ne madde tatbik bikero be pane problemana 2010 desotte Kurdan karar grot ki yo referandum vrazı hemme Kurdistan'dı o ne mıntıkayandı referandum vrazı o şara pers bikeri gelo şar çuvazeno yani şar vazeno devleta Kurd ya xser vazeno anzu vazeno Irak'a gireday bimano tabi be no referandumuzu 25 aşbe ilondu Eylül'dü be 2010 sotti yani oz yo müddet tom yani ne ajande mado o se oz yani şeş serraviert o rıdra emser ne rojan ne rojiki viert ve haftaki viert safçay dünyada Avrupa'da ne referandum sero çi amekerden seminer amedayen
yadkerdش آمداین کنفرانس آمداین ایتادز راینا یو غلط فهم کردش استو تای نه خیرخوازی کردستان حتی میان کردان دز نظافه وانی کو مسعود بارزانی واشت yani referandum bu. Tamam Mesut Barzani, Brez Mesut Barzani واشت referandum bu. Bu la no referandum به دست نو رخصتانی کردانا پیا آمه قبول کردن دست نو رخصتانی پارتی و رخصتانی کردستان پیا یو بلاوک یو نشته نشت و پیا قرار گرفت و پیا رای گشتی کردستان و دنیا را اعلان کرد که ایوازنی referandum bikeri. Yani miyani ne partiyan de avat به نام گورانیو پارتی بی na parti çini bi be na parti همه parti o rexisini Kurdan bi tay zivani ki çıra parlamento kararını rotuşu bu referandum beli ay parti ko yani mavac parlamentoda bi partiyan semedi referanduma imza da o miyani neydi bi no parlamentora hena hira biyo konsensüsa biyo piyameyişa ame kabul kerden parlamentoda panç parti hemen bi la no be des no be kabul kerdişi be بله کردشی دست نو پارتی و رخصتنان اما اعلان کردن که ایوازن رفراندوم ببو یعنی نو پارلمنت را صاف هیرا یا کنسنسوس به جا پی رفراندوم پی شما زانی هشتی شابی بناوه هشتی شابی یا رخصتنا کو گریدای ایران اوروزه استا paramiliter rexistinvani yani Evroze esta gredayı İran'a o be ordiye Irak pia Kerkük o zafıcayı Kurdistan işgal kir çehayfke be desteki tay rexistinani Kurdan tay Kurdan yani az arajımı var Evroze vana vatgo ne Kurdan destek ne dayını ne Kurdan اردی عراق و هشت شعبی دعوت نکردن نه اردی ایران عراق نیز هشت شعبی جسارت نکردن بیری کرکوک سرو و کرکوک و کار جایان کردستان بینان işgal bikeri nozu ya trajediya zaf yani grana tarihi Kürdistan'dı haçti şabi segmi va Irak'tı yo kollo derg de ermeo derg desto dergi İranu Eurozonayo o vat bename Kasım Süleymani yo ser leşkeri İran yo merdum ki istihbarat İran ra hatta pastaran ra mesul be mıntıkada heremde saf aktif be hatta o referanduma ver şunu Brez Mesut Barzani tehdit kenu onun referandum nekeni Brez Mesut Barzani vahnu şarima kararda o kararı şaro az kararı şar nişkena tepya bigeri be cevapı no merdim dest Amerika amekiştiş şma Hamazani beli تماشا کرده ارجایم بری کردر کسرمانیان نکاما بیم کنگره جواتا کردی آلمانیا سرو به نو مناسبت تا وازنا به کلمکی بحثی چی بکری بحث رخصتن بیایش کردان اوروپا بکری yani سگما تاریخ رزانی Celadet Bedirhan o Kamran Bedirhan seri 1990 Almanya
yo müddet Almanya'da mendi, Almanya'da wendo. Hatta Celadet Bedirxan biyo Almana piya bi namê Adla des Kurdistan yani Kartali Kurdistan ya roman nişto no roman yani mavaç fictional rast niye indirekt bahsi yado kano yado kumazani yad Mahmud Abbas ku mazani mesela servedartış 1925'de komuta serdeshkerî cephê Harput bi o Cuapeze partizan Kurdistan de zaf serî mend û mücadele kerd ji endamî hoybûmizî no roman indirekt behsê yado keno Celadet Bedirxan û Kamuran Bedirxan Cuapê şinî rojilata navîn tabii mazanî hoybûn nanî ro o Cuapeze Suriye'de maneni, Lübnan'da Suriye'de maneni bir namı Hava, Ronai, Rojanu, Kovaran vecini. Rexistino yavun kmazoni komela xendekarên Kurdistan ile Avrupa'ya, KSS vani. Yani Nurettin Zaza, İsmet Şerif Vanlı, o tay kesi bin yani düeskesi Bajar Almanya Wiesbaden'de 1950 nakomel avankini. Nakomel her vakit Avrupa'da aktif bir Latina komele xwende karambi yani tene xwendekar wendekari bini endam o tene wendekar aktif bina komelde. Sergiş mazani 1906 Punjab'e bi taybeti Türkiye'ye se karker insan amê Almanya Türk Almanya Türkiye yo piyamiş vraşla tabi miyani Patırkana zav Kurdiz amê Almanya enin it cuapê hancı bakurra wendekar amê o yo müddet serani hotaydı ez tahmin kenan 1900 hotaydı ne serande be name çırağı madden yani tad şmazani ocağı madden bir Almanya'da zaf tay wendekari lise anji sanato klimavani ardi Almanya ne ocağındı se çırak dayı xebetnayiş o perverde kerdi enin rayo kısmın Cuapê wendo şi üniversite bir mühendis bir avukat bir doktor yani wina zafan bazî ma sınasnîma esti enin dest bikerd Almanya'da rexistin avan kerdi dir rexistin serun 1930'daydı dir rexistin Almanya'da yani mavac venginan esto yo Hevra, name Hevra yo rexistin, yoz name Bahoz yo rexistin. Rexistina Bahoz birrez rahmeti Hamreş reşo embazani xwe nayaro o Hevrazê birrezine tay merdi tay weşi Sertaç Bucak, Vekil Saydam, Nuh Ateş o tay embazani inan avan kerda. ما از این همیان رضا صاف سپاس کنا راشت آواتو خبات زاف باش کرده به نام بلال شمشیر یو مردمو که خیلی کوات ترکیه konsolos خانه Türkiye'de se konsolos kar کرده به نام Kürt dosyası dosya Kürt yo kitabı eylestu o avak bahsken oku vani üniversiteyani zaningey Almanya'da tay talebi wendekari Kürdan sero konferansan vrazeni, semineran vrazeni vani işte Kürt xusero milleta Kürdistan esto yani inan o ihbarken o devletre haberdan o devlet una tay Kürt tay wendekari Kürdan una xevat kendi ya inandı name yani inandı Sertaç Bucak, Ebu Bekir Saydam, Nuh Ateş bir name
استی یعنی تیم بازی بینز البته استی ای همه نام همیان نینو مفیر ل اینی به خبات اینان Avrupa'da Kurd yavaş yavaş rekistin beni la seg mazan 1935 ra pe henazaf semed ko Kurdistan Bakurd yo xebata siyasi esta xebata siyasi verçiya o xebata siyasi tesiri Avrupa dizbeno 1935 ra pe zaf komel yani avan kerden İnan ra baje eni beni federasyon 1938 bi name Komkar yani mavaş taraftarı embazi evat özgürlük yolu TKSP Partiya Sosyalist Kurdistan ya Türkiye bi name Komkar yo federasyon avankeni embazi DDK'de SDDK'de yani zanayiş Asas Parti yani KİP Kürdistan İşçi Partisi inan bazı inan zibin name KKDK ya Konfederasyon İttihadı Amerika'daki bazı KDP Kukuz bin name Koçkak İttihadı Federasyon avankeni Honzar nose Novay Hiriye'de KKDK xwe reorganize kerd bi name Civata Kurd li Almanya یا فدراسیون آوان کرد نارو سمده گو یعنی همه یعنی کملی کو فدراسیونی که از بحث کنه گرده یو خطا سیاسی بی گرده نیه بیزی یعنی یو خطا سیاسی تعقیب کردنه ام bazı یو خطا سیاسی بی o وقت تای yani KKDK'z Ömer Tuku xilaki o serektiye KKDK kerd ma itad Ömer Tuku zxuvira mekri esas civata Kurtene KKDK ne tay o vakt tarafgirani taraftarani partiya hevgirtin partiya Demokrata Kurdistanız bir yani to kevt yani naxevat o vakt PSK bir bakurdu. Partiya Yekitiya Sosyalist Kurdistan taraftarı inanzı kevtim yani nakhabat yani KKDK Koçkak o tay insani xusser o embazi taraftarı hevgirtin Partiya Demokrata Kurdistan pya yani amme ocava partiya yani rexistina xatti yani rexistina ki yo hatta siyasi تعقیب کنه گریده یا خطا سیاسی مواج حوجتیانی جماعتی ما جانه آنا حوجتیانی کرد کل آلمانیا دی جانه آنا و ردرا گرکا یو یعنی رخصتنا به تمامی سیویل یا رخصتنا کو گردهی پارتیانی سیاسی نیا یا رخصتنا که وازنا احتیاجانی حوجتیانی کردان آلمانیا سرو خبات بکرو دیپلماسی خواتا لوبی و خواتا چاندی به یو وینای و کردستانی بکرو نه به وینای یو پارتی نه به فکری یو پارتی به یو فکری و کردستانی خبات بکرو نه بنه فکران سرو بنه وینایان سرو کن جواتا کردیا آلمانیا امی آوان کردن امی آلمانکی کردیش gemeinde in Deutschland o hemen dest diyesir خلکی وقت سرکی جواتا کرد برز محمد تانرı verdi bir sekreterzi برز Berivan Aymaz bi Berivan Aymaz yo bernama verindi yo hafta verindi mi va semedi serektiye şaredariye Köln'a bir berendam vişnayı şu yevindi bir yevin 26% raygrot sıra yevindi bir vişnayı semedi ko کسی 50% را زیاد رای نگرفت ویژنایش راینا ورازیا
28 ناعشم Eylül'de no yevşeme oku vert reyna Almanya zaf bajarani Almanya'dı o Köln'düzü yani ne Almanya tena bajarani Nordrhein-Westfalen yani ne eyaleta Nordrhein-Westfalen'di o Köln'düzü reyna veçneyiş frazya çahif ki berivan nişke kazanç bikero endami ber endami SPD Partiya Sosyal Demokrat kazanç کرد o به شهردار باجاری کل جواتا کرد هفته کو ویرد کنگره خفراشت هانوورده na kongrede reyna aliyartan toprak sesleri ki civata kurdu ama vişnayiş Mehmet Tanrı verdi secigiri seruk Cahit Başar sekreter o tay komite kargir o evi komite benzi ami vişnayiş itade gereka mavajı ki civata kurdu her çar parça Kürdistan ra Kurd esti yani tene bakurra tene başura ne her çar parça Kürdistan ra Kurd esti o zaf Kurdigo Almanya'da bipil Almanya'da üniversite ve Almanya'da asas yani sevelat kuru Almanya sevelatı vineni tedecageni o xevatkeni mane ambazan re serkevtiş vazeni. Böyle temaşa kerdo örce manika beme başları Kurdistan sero xelek yo vaktu yani başları Kurdistan'da binati hükümeti Kurdistan o hükümeti Irak'ta problem esti perskrek esti o perskrek ka mobile problem mani tor granan rayo girdan rayo maaşı peşmerge maaşı karmendani Kurdistan nino dayan gore zagona benyehin ya Irak reka bütçe Irak ra 10% hükümeti Kürdistan re biyero şavtiş ki hükümeti Kürdistan inan ra beş ko maaşani karmendani xoy o masrafani xoy binan bikero la her vakt hükümeti Irak itade payşano art o nedano peran o yo müddet o nuvazdan o nüverden o petrolü Kürdistan biro şoğulnayiş biro ihraç kerden yo müddet Kurdan de facto hosere petrolü xoy o devletiye ben ard bin yani şoğulnayını rotyanı ihraç kerdeni la ne sarani peynan hükümeti Irak nüverden o müsaadeni keno Kurd hosero petrolü xoy veji bişol niyo broşi bina no piyameişa petrolü Kürdistan eşken o biro rotiş biro ihraç kerden yani Türkiye sero henazaf ono petrolü go Kürdistan de vejiyo o biro rotiş biro ihraç kerden neyra yo kısım Kürdistan remuneno yani Kürdistan semedi hükümeti Kürdistan semedi şari Kürdistan'a muneno no mühimo به نقطه یعنی قنبو تای پرسی عبوری اشکینی بری اشاره کردن معاش اشکینی بری داین o no قوغه و no ne perskireki ne müşkile yani hükümeti Kürdistan hükümeti Irak binena kem beni kem bi nozu semedi şari Kürdistan'a elbette yo çiyo müsbeto pero binra yani Muhammed Kürt gerekini ko hükümet Kürdistan'da hükümetun neve nino avan kerden parlamentun nexebtiyano
نو درخت ز خبری باش استی نو هفته کو ویرت رینا پارتیا دموکراتیو برز مسعود بارزانی و تافل بافل طلبانی امی یوجا جواب پارتیا دموکراتا کردستان و یکتیان اجتماعی کردستان به هیئتانی تور برز امی یوجا و جواب سمدی مدیایا اشکرا کرد که یو دمون نزدیده پارلمانتو آبو تا پارلمانتو دست به خبات بکرو و حکومتو نوه آوان ببو نو yani Kürdan'dı yani tay şahif ki tay Kürt ki yani nuvazeni Kürdistan'dı çi baş bibi ne zaf anti propagandayna ikini elbette ki yani ne başuk veçne şape yo hükümet miyaro avan kerden lamazani ki zaf devletani Avrupa'da zene problem esti Belçika'da yevser veçne şape yevser hükümet avan nebe Almanya'da veçne şape yo hükümet ama avan kardeş Ronya'yış yo çend aşape o hükümet rijiya hena çend aşrumut hatta hükümetun neve Ronyo demokraside çi unayın beni yo kale Süleyman Demirel bir astınbana zaten demokrasilerde çare tükenmez. Yani demokrasi de çare yani o binayiş semed yani hatta neka tarihi insaniyette de yani be demokrasi de yunayor yo bin ne amo binayiş semedi idare kerdişi yo millet ta yo devlet ta Riyav Torbaş demokrasiya demokrasi de çiğunayın beni. Beli temaşakerde örceği ha perro binra hangi yo habera baş esta gerçi na haber zaf saf eşnoyen la nare hena yo merhale o zaf başta peşmerge Kürdistan beniye yani همه نوز اتحاد زیالتی است sanki her parti peşmerge inen est ona yani هم کردن yani ona ne be yani be Kürdistan'da be name vezirtiye peşmergeti yo vezirtiye esta o همه peşmerge gredai na vezirtiye o maaşı peşmerge na vezirtiye dana idare heti na vezirtiye yani kerden la tay tümeni خسر yani ya tümen ya da tümen gredai Partiya İktidar Kürdistan bi ya da tümen gredai Partiya Demokrata Kürdistan bi yani heti idarira gredai bi la ne tümenzi karar amu grevten yani zaf riya amu yani mavaç şahiş amu neticu merhale o peyin ki همه tümeni به وزیرتیا peşmergetiya biri gireden. Elbette hezi yani Türkiye bunun kara kuvvetleri be hezi ku bin esti se jandarma ay gredai vizirtiya Karani Zerriye la peşmerge se leşker gredai vezirtiya peşmerge. Beli temaşakerde örceği Rojavana Kürdistan'dı zaf çiyo neve çinyo la yodi çi esti ki merdim gani bahs bikero. Amerika karmendi xuyi Suriye yani bedennayı kadroyu neve ardi. Ser mesulü Amerika Suriye o konsolosu Ankara'yo Thomas Barak ne rojan de vake ma yo müddet elbet o zehergo yok devano yo müddet va ko Suriye de gereka merkezi
یا دولت ببو انیتر یا دولت ببو یا مدت و فدراسyon başo o ne rojani peynan dizi vano ma yo Suriye yo model diktenikeni yani ma Suriye nivani modeli şmagani buna bu Suriye şari Suriye'sini vazene ve buna bu noze buna yani analiz kerden ki Ahmet el Şara yani Serok devleti Suriye şi kombiyayış yavbiye milletten itadı kısa kerd itadı Ahmet kabul kerden tabi no semed eyazaf yo çiyo mühim o yo merdum ki ve hetti rekhistina yavbiye milletten ra yani cigirayış yani se terörist yani sınasnayış ama hatta bin ra şunu ucadı se serek devlet kısa keno o Trump o tay devletani serek devletani binazı paş tacı serek Cumhur Türkiye Erdoğan Thomas Barak'sı neyseru yani buna kalkanuvani pero bin ra yev idareker doğu raker doğa mavacı otonomik na Suriye'de yani evani otonomiya huser ancak otonomiya demokratik huser yo idare kardo inan vake Suriye'de yani yeni baştış ki Mazlum Avdi veziri yani leşkeri bu veziri parastın bu na ki elbette hatta Eurozu kes nizano Amerika nayvazena yani idare Suriye Ahmet Şara vazeno kam nayvazeno kam navato beliniyor. Lakin una bu no semedi Kurdana yani yo kayo yo çiyo başlıyor. Semedi ko çiyo ki hevjetiya Kurdan esta خوب idare کرده شو yo yani erdi xo serde var hüküm biyayişo o yo statüyo yani tay Kurd şeri vezir bi tay Kurd şeri mavac tay cani berzandı vari karbi kat yo mehnay nay Çin'a naima Türkiye zaf başsani cevabverzime batıbı nika ardımcı hetkari Serek Cumhur Türkiye Cevdet Yılmaz çolügüco Kurdu ama semedi Kurdana yo mehnayna Çin'e yani çend veziri Türkiye Kurdi semed Kurdana yo mehnaya Çin'e orada gerek yani şarmanaya ne yapıyor yani pero binra hemme tarihti hemme dünyada federasyon bu anzu otonomi bu yo ert sero yani yano tatbik kerden o be gredai etnikiyo yani milletu eğer yo millet cihayo millet ujat esta erdi a millet ser yani erdi a millet yano tarif kerden yano belli kerden a millet erdi huserdi an federasyon vazena an otonomi vazena an be federasyon an be otonomi xo idare kena tay devletan de sistema federal estası Almanya sistema federal esta desşeş eyalet esti ama Almanya ne etnikiyo ne diniyo coğrafiyo yani itade yo statünyo ita idari yo mesela yani buna hena rahat idare beno velat o noridra una kerdo ama mesela Kurd yo millet da yani ciyayı be tarih be zvan be kültür be se millet ciyayı oridra name Kürdistan yo velat inan esto o no velat Kürdistan ancak yani sınırı
belli bir nesnoran de otonomi anji federasyon ببو چیکو نه نکا یعنی روجوانی کردستان de استو eğer vazini SDG bu yani hezin leşkeri Suriye vazin Suriye'ye Meclisa Demokratik ya Suriye bu anzı Hoseriya Demokratik bu itadı gredayı no sistem gredari etnikin yo no sistem yo coğrafik yo cade nika yani esto de facto o itadı hem Bajari Kurdistan esti hem Bajari Araban esti ita bahsi şar nikena yani nivana şari Kurdan esto şari Araban esto se erd Bajari Kurdan esti Bajari Kurdistan esti u Bajari Suriye esti se Rakka o deri zor Bajari Suriye yani Kurdiş ki ne Bajari Kurdistani no redra yani az gore vinayeme yo amme SDG yani Çinyo SDG wuna nişkana dergu dilla bimano wuna bimano nika mavani Dürzyan yani xosero se otonomi se yo çi ilan kerdo o vani itadına mıntıkay maya ma Dürzi ma Ciyayı ma ita idare keni lakin SDG una niyo yani SDG nişkana vaj ma tena ma Kurdi ita Kurdistano ma Kurdistan idare keni yani o vat o mantıkı niyo ne dünya kabul kena ne devleti Araban kabul ken niye şari uje kabul keno ki Şam'dı yo devletta Araban bibo latay bajari Araban bini hükmü Kurdan'dı bibi. Yani bir Kurdan'a piyacayo idare erini. Nika buna şunu yo müddeti buna şunu yani kes naymına haşa nikeno lakin maya vero na problem yani veju verva Kurdan o rıdra az yani her vaat nav fikirde ki yani SDG yani bibedilno be deri zor o raka Araban reverdo yani devleti Bajari Arabani o pa Kurdana pa Kobani o pa cihani binan Kurdistan'a o pa hemme partiyani Kurdana o Goreyi kararani konferansa kamışlo yani az goremi rojavandı çare o kararani yani konferansa kamışlodu kararı konferansa kamışlo raşbi gerek hamu Kurdi rojavan ne kararan sero politika bikeri nika vatgo hükümeti Suriye anca Amerika vana ve Mazlum Abdi Bero vezir bu ay gore piyameşe dese adar vani piyameşe dese adar riyadanu çiyani bunaynan o gore piyameşe dese adar gerek SDG entegre hükma yani leşkeriye Suriye bu o ev Hoseriya Demokratik vani az entegre hükümeti Suriye bu no unaz aysano ki yani piyameş dese adar semedi Kurdana nişkeno yo çibu yani yo pivan bu yo vel çibu piyameş dese adar semedi Kurdana yo yani hatari bir yani galat bir gori binayiş mi o persani Kurdan rojavan çare nikeno beli temaşakerde erceği سگم yani سرد و yani çayf ki mamusta sarı hocavani mamusta may berrez mamusta may erciye İsmail Beşikçi hafta okumaya ver nüveş kot yani goni biyayiş mezk tede yani peyda be o
بر نوشخانه ما نام نه سروز زاف مناقشه کرد ما سه واجه گوین پیارایش مزما واجه اما اون ایسانو که بین قناماسی وانه ترکی کرتکیایی گونی بیایش مزگو گوره خبرانی که ما گنی روشا ای yani baştıra yani neve yavaş yavaş hasiye oku nikaho intensif to la ev rojane ma ver şero ceo normal koşa odeo normal yani hasiye oku tepkidan otay çiyan yani inşallah ben o eş o rayna yanomyani ma o rayna xvatan oku Romnano Rastı İsmail Beşikçi yani tarihi dünyada yo insano zaf erjiyo yo insano ki zaf kim amu dünya ni insano ra yo çıra yarışma vacı yo insano ko bu kurdniyo yani hemze ameletta ki Kurd groti bin hüküm xwe yani mavuni milleta serdest رو la hende milleta bindest fam kerde. İsmail Beşi mesela Kurdu Kurdistan fam kerde. Yani zaf roşbrani Kurdan ra hene baş fam kerde. Na zaf saf miyma. Yani mi sin İsmail Beşi sınasına Serhan Üniversitede bir name Doğu Anadolu'nun düzeni yok kitabı kağıt dest. Ra verin ben o kitabı event. Yani seg mazani o Serhan Hotay'dı. Zaninge Erzurum'du. Çibe yani verci asistan be sosyolojiydi. Bu sosyologu bir name Alikan aşiretti. Geçevi Alikan aşiretti. Tezi kuya lisans bers vraşta. O cevapez Doğu Anadolu'nun düzeni, biname Doğu Anadolu düzeni, yo tezi doktora vraşta. Doğu Anadolu'nun düzeni Nazaf Abori çi serovendeno, yani bajarani Kurdan Bakuri Kurdistan serovendeno. Xebata ilmiya, istatistikiya en azaf. Yani itadı zaf tespit Çin'i eğer biz yani no naxebattı ama Kurdistan se metinge se koloni nevineno. Hazar no se hotay yodi yani vatko darbe beno Türkiye'de diye adar darbe beno oz kano hapis yani grevten diye hapsi Diyarbakır'da hapishane Diyarbakır'da maneno itadı pa Kurdan'a maneno avat itadı رونای yani avankerde DDKO esti o endam o tarafki Partiya Demokrata Kurdistan esti o tayzi roştviri Kurdanı ku ova tipti xebetiyayını karkerdine inan esti itadı Kurdana çen sir maneno cape ki vecia esas benome Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fıkrası, Tunceli Kanunu ve İskan Kanunu buna o kitaban yani nüseno nameni kitabanzı ben name se dizi bilim yani bilim dizisi ve ceno itadı mene kitabı avat cevap vendi. Yani itadı Raş'ta Cumhuriyet çikeno yani Cumhuriyet tahlilken o Cumhuriyet yani rehneken o se roşturani Kürt Türkan binan yani ona Cumhuriyet se yoçuyor zaf vertşaya zaf moderne se yo diktatörü Mustafa Kemal o sisteme Cumhuriyet sisteme CHP se yo diktatörü ano şuman vero İskan Kanunu'ydu Tunceli Kanunu'ydu İskan'dı Kürtsini sürgün bir ano şuman vero CHP
1980 darbe de rena yani grevten az vakti Avrupa be name UNESCO mektup yo kitabı kıcbı kağıt mı dest müvend yani raş da vakti no kitap wend az yani zaf yani nizanasını hisanı ifade bir kere müva yani bir nişten mi ancak buna nişten yani. Ve az nişten buna binisi elbette ama hemme yani hissi ku medi esti Ahmet çiyo ku ez fikriyana ya ardı bir zivan. Mesela Kürdistan, koloni biyayışı Kürdistan, mesela Kıjani Kürdistan, zav saf hol yani ardı bir zivan. O cevapı mazani بنامه devletler arası sömürge Kürdistan kitabet o cevap hatta nika belki çoraz pancaz kitabı eyesti o çerre taviz nida yani vinaya okura fikri okura o hand de sote seyser hapishane dimen sare ronana yani çerre niva az pişmana çerre niva çigomuvati galati çerre af nuvaş yani her tim sare berz be sare berz cüya o inşallah hema saf yani madde bücüyor majere şifa vazene inşallah yo gamarro ve nohol o yano miyani ma ena xebatane xwe ramneno bele temaşakerde erjeye inşallah sarış mazaf nedejna emş ez tenabya qise kerdiş miremend ma rayna şma heme temaşakerdon re spas kena ku şma me goştari kerd heme em bazani ki bi komentarani xwe paşta majir spas kena o nevroz re semedi teknika spas kena bi manê wêşiyê de heta bername bî